Loron diak maluk sira hasur malfaleho ami iha programa editorial. Hanisan bay-bayin programa editorial sefo sai konaba kunti udu husi publikasaung editorial iha jurnal STL edisaung segunda lorong ruan uluresin hitu bulan Februari tinan rihun ruan uluresin tolu nomos informasaung nebe mak jurnalista STL rekolya no publikawan iha jurnal STL. Diak maluk sira editorial iha publikasaung jurnal STL edisaung ohingen kuliah konaba politiku katua sira la zuda eduka povo. E atuatene klian kunti udu husi titlu idane marca una presença iha studio STL editora jornal STL Domingas Gomes. Loron dia Malaysia. Dia kihane iha editorial ohin kolia konaba politiku katua sira la zuda eduka povo. Kunti udu husi editorial idane wahisa. Dia Malaysia speaker dia kunti udu husi editorial da orang-orangnya maka saya katanya kata dia ikut-ikutnya iha italia pak politiko nasionalnya memang musuh deklarasi oleh hodi halorame iha tinang politika politika halorame kaya tinang politika ini tapi katanya kata tinang ini itu tambah iha elisam parlamentarnya dari kata halorame kedua iha deklarasi tidak memang lai substansi rumah hodi saya elisam bakoku atau banget itu ya diri tanya leader partido liderança katua serene itare kata akhirnya ya leader resistência no leader formal nebe maka serene reklamsam ka itare kata ia nakon ho paidoso ka ia loko ano tuan kata dulu malu kata sirane ho toto ia kapital ba construção estado ida narang bor estado ida narang Timor Leste. Ini hendak dari kata sira koko malu harus suka sira dia força bamalu mas que dari força deve sira lah kalau lah ia valor buat bapuku yang sama ini. Kami tadi ni kita ni sama ini pasti terus desenvolvimento ia area oi hadiah ni imase nomos hadiah povo memórias kita sama pasti força politika negara mais liderança sira liderança katua sira agora sadik malu ya tempo ide agora dalam rumah itare kata itanya liderança katua sira itare penalize ini agora dia penalize kata dia sira lain ona nossa politika e lain nossa responsabilidade no lain nossa educação itare kata dia sira atene dia tola politika retálica politika pembalasan normal. Kaya nação precisa unidade entre liderança sira siranya unidade para tahalo questão baia que tem desenvolvimento e real. Mas que precisa mas que sira diferença politika partidarismo mas bem momento político nem modi hadia nação nós hadia popular. Itare finalize telefone by iha fricção entre Italiana e presidente da República do tinha primeiro-ministro Paulo Matangua, bem lá dia publica sai da República, também itare questão governação iha metode para solução, itare kata senhor José Muzolta, mesmo presidente da República, aku sudah primeiro-ministro, aku hasai diretor ia Serviço Nacional de Investigação, a opressão ia kata lahasai diretornya se Indonesia público no lá encontro semanal entre sepestado servi governo. Jadi memang itanya presidente se ia nível confidencial kata pedido posisi sepestado governo se ia segredo entre paterwannya. Governo mau presidennya. Maybe tadi kata ini komunikasi entre organ soberano ruane Tirolos suka ke etika lagi akontesi manesane tambah tadi kata itu yang presiden Republika kayak dulu sebab PNK khusus saya direkturnya yang bukan encontro semanalnya. Maybe tadi kata dunia PM Tirolos tahu mau susi peridone dari saya materi ini dari kuliah presiden Republika. Encontro semanal. Maybe latene kata nebe maksi saya segredo baik orang dalam publika boleh mengenai ikut main tentang presisang politika yang publiknya. Tamannya terus biar kata sila lain orang
Itare kata Pakistan ne dira atau sih lain orang nossa responsabilidade boleh mantém estabilidade política, no estabilidade segurança, mas que sira gosta hal vai malas carai boris. Terhemoris as. Ganância ba ukulo ambição ukunia. Yes. Itare kata itu ne nação Timor-Leste ita lá com líder mestre, no lá líder professor sira boleh hanori jelasan sira kuya saida maksud. Sira ho sikela los. Tapi hodi hal politika karena no hari ya memang tidak sehal pada jelasan fungsi dan dari kata ia Timor orasnya ia detona treinador sistem hodi hanori kogut kumaru apa divergensia politika yang ada. Amane dari kata kusi kestam sana dari kata itu leader sira haluan tambah leader sira e seguidores ka pengikut ne dari versi brutal dan kira hari sira ne leader bangai sira karetnya akan dikatakan kok hari sama tambah tambah di masa mungkin hari kata kusai ne dan dia hari kata umi yang Timor-Leste tidak sama Timor-Leste presiden terus leader lebih hal yang sama politika kok karena oleh program ke valore militar sia respeita no respeita el ser dia de diferencia música na música e agora na campaña da tempo campaña também cara da data para design Basic. Tare le fase na lena ina mira semana ne di vai tanya ne sia vida katuasia sina de pasang sina kata ni família seria la dona de pa sina dia vai direção fungsinya kami tarik atau bahkan sertai laos sudah rais yang deklarasi laos saya nasa bertiap para jasa I dalam rumah buat deklar sang sudah beke kata di Indonesia segera na saungnya na rumah yang marona I publika sai ne implica basirannya ida usi bali di ba militantes ka o ba povo ne beka apoio líder ida ne ba líder ida ne los dia kita ne maka conteúdo hosi editorial iha jurnal edisang ohingnen ita hakat falba informação ne be maka jurnal STL publica ita hahu iha página da holognya iha ne ba iha informação lubukida primeiro maka coligação plataforma la nakdoko Turma esta SNE la bele mono ba manipulação ida tang mak horta taur haunya alin itu irmai vítima incêndio muda ba bairro PT sana na apoio vítima sira ida tang mak CNRT la bele se susi plenaria no ihane iha opinião ne ida mak kuliah kona ba tempo ba poloninya ene iha página da holognya dia que a página da holognya informação importante ne be maka redação STL foto ihane sang headline maka coligação plataforma la nakdoko sama-sama redação STL hili título ida ne sa headline dia kita ne aku saya memberi istilah kata orang Sumedang partido de kalau pergisan plataforma kita tene partido kali PRP no punto karena yang finalize yang setelah sabu finalize itu si partido PRP nya kalau Kongres Nasional yang bilang baik dari kata yang deklara ia waktu itu dia kata coligação plataforma dan apa maka kita ada sekretaris tertadinya melihat tapi yang hanya deklara kata coligação dengan Rusia forma da Rusia na prova kami kita kata coligação ne ba administração ne atur continua na fatin kare saya kata plataforma baik tambah antes ini kalau nama kata tidak sebesar ini sampai saya katakan plataforma dari apa sih naksobolas ya sampai silakan tapi tadi realidad dikata iha entre leader sira iha plataforma dan kan balu komesa nana sehingga particular naksobo itu kita publiknya kata declaração kata ini polisi plataforma mantém na mati espera kata bau ini sira mahmutuk na fating mari helisang tinaindanene adia kita nemak informasi página da huluknen ita hakat falba página darwa konia rubrika politika nole yang vamos a informação hat primeiro maka presidente república valoriza Timor-One termai desentendimento entre líder órgão soberano detang maka cria condição ba ema ho deficiência no ikusliu
Força repetil realiza conferência. Dia que iha página política no leniang, ihene informação ida maka Presidente República valoriza Timor-Leste. E conteúdo husi informação ida no insa. Conteúdo husi informação ida ne declaração de bem maka STL CP Estado Maior General Palestina Força Repetil Timor-Leste. Major General Francisco Santos ihene sebagai Presidente da República atau valorizamos Timor-Leste. Ini kembali baiknya Zain Oliveira, ini grup somos administrador, ini usamos negociação dengan pemerintah di Indonesia bagi hal desenvolvimento yang Timor-Leste, ini tak desenvolvimento regional, ini nanti saya penting si Roesnya, também obra ini. Ini bisa estado, seja estado de terra, sebagai Presidente da República, nós valorizamos Timor-Leste, sama Indonesia, sidamos hal kontribusi Pak yang sama dengan valoriza bahwa kondekorasi maka STL kontribusi itu misalnya. Itu espera kata gidane laos det ba Timor Wanda de bene ne be basira sel seluk ne be uluk laos ne. Halo itu kontribusi. Oke, dia kita maka informasi miha pagina daruak nen. Ita hakat falba pagina da tolu honia rubrika sidadi no crime. Hana ba informasi rua. Primeiro maka Ministério Justiça buka solução resolve caderneta passaporte. No idatang maka Poltrans dili prende evidência atus hat sianul resensia. Dia que a página cidade yang Ministério Justiça buka solução resolve caderneta passaporte. Sama-sama credação estel heri titu dia sai headline iha página da tolunya. Ya, informação STF sai público importante tapi kita kata passaporte yang misalnya cidade conduzir komunikasi di mbak estudante serve na kapal estudante e serve na kapal de estrangeiro e passaporte é mais importante. O problema é para dar censura e Ministério maka kenapa caderneta atau passaporte é agora stop minus. Karena nanti tarik kata uma forma ia lapakan passaporte ne antrian mas. Para tangan ini conteúdo saya ne publicatene kata paciência lá e depois caderneta kalau kali ya também. E Ministério da Justiça se na fatin buka solução atau resolve problema. Oke, dia kita maka informasi yang página da tolunian. Ita hakat faliba página da hat honia rubrika educação no maniora. Ihane ba iha informasi tolu. Primeiro maka professor lian português bara kato reforma Ministério competente tem que preparar. Termai tempo quaresma labele mono batentação. No ikus limak ISC si mu estudante S2 naing hat nulu resin hat. Dia que ha página educação no maniora, professor lian português bara kato reforma Ministério competente tem que preparar. E também sama credação estel hili título idanesa headline ha página educação nen. Iya, kamai penata kontribusi itu importante bagi público di kaitan dengan Ministério de Competência maka MZD mereka kata quase estudante ba mau psikoan sidap atau kuliah yang português kemudian aprende sekolah ini sidap tapi itare professor também compara professor ini agora professor ida urutnya di sidap kuantinya itare kata itare professor seperti ida antigo punya sendiri hati bem português tamane itare ba ida primeira sira antigo ne começa a avançar reforma. Tamane kita busuk Ministério de Competência di MZD tem que haver estarmane temos potenciais solução para resolver bem direitinho pessoas que vêm para a hora de reforma e descansa tem que preparar para pessoas que vêm bom atune para a linha portuguesa para a pessoas que não doente o problema não é que está só mas agora temos uma agora Los, e o insight itu hatene enquanto ia sekolah hanorin português, mai uma kuliah tetu, dalam rumah sira pengaruh nonton ho Indonesia nya. Los, ya deh. Taman Ministério competente, Ministério Educação tem que hari dia professor ser naik ke kalian hatene kalian duni kona balian português ou essa maneira hanorin lian português balabarik sira, nune labarik sira beraplikai haror
conferência lor-lorong ne holi em português. Tama português mo sita yang official. Dia kidane maka página da hatnyang itahakat falba página da 5 honia rubrica saúde han vamos informação lubu kida primeiro maka SSMM continua stock out ai moruk tuirmai município vike que será cria facilidade para deficiência no tuirmai município Ermera la resisto caso dengue tuirmai Joanina agradece tu chefe estado ditama que estrada sabe koto no ikusli maka label halo crime contra professor dia que hanei a página saúde yang informação ida maka serviços saúde município Manatutu continua stock out ai moruk e tambah conteúdo husi informação dene insa gitu ya kemarin sih katanya kata informasi yang maka STL pesaing ini hanya sama siapa sempre itu sempre publica con la stock ai moruk yang fat também tá tendo é muito importante teves quando vai mirar paciente no meio do humor vai escutar sempre a sua dificuldade quando vai se necessário ou necessário bem ser malo para tratamento se vai consultar também maka ita STL na parte de sair pública quando vai informação ini atau ini kalau na parte de governo do Ministério da Saúde atau na parte para yang mau nune bagi resto kamu misalnya resto prepara granos e dene saúde mana tutu ne centro saúde município mana tutu ite sira katene município seluktan da roma ne número ai moruk stock out ne aumenta hele tamane espera kata Ministério da Saúde bele acelera lalais ai moruk ba centro saúde sira ya município dia kira demak informação ya página saúde yang ita hakat faliba página daneng honia rubrica economia ihane vamos se informação lubu kida primeiro maka MTKI inaugura centro Sorutais Suailoro termai sefope despedida trabalhador 50 e datang execução orçamento geral estado tinan rihun rua nulu resentolo atingi milhão walu nulu reseng hito ponto neng termai suku ropa sustenta família no ikusli maka obulu umakain walu nulu resensia sedau kehetan subsidio $200 dia kihane iha página ekonomi yang iha informação ida husi Suailoro henba kata MTKI inaugura centro Sorutais Suailoro ita sama kredação estel hili título ida nessa headline iha página ekonomi yang ada turismo masih importante também com inauguração do Ministério do Comércio e Indústria será inaugurada fase centro Sorutais no Suailoro deve ser salão e lorong sabe federais sabe domingo aí também kita akan publikamos kata inauguração turismo né sama setor importante mas memang ini dari kami yang governo dengan construir bairro bersama orçamento total na primeira rata do cinema a segunda receita baia centro Sorutais né também dari centro Sorutais né e ada municípios também foi fatfatnya também espera kata para município né tem centro Sorutais né fatfatnya e dane sesuai itu espera kata kan esangnya era merah mulili mula sabe ser nemos kan pais ne sang itene identidade mos dia e espera kata MTKI bele fotang ajuda ka nene rumah ba centro sirane be maka dadong ni hela município sirane dia kira nema ke informação ya página da neng ita hakat falba página da hito honia rubrica desporto ihane ba informação rua informação local rua primeiro mak ASEAN Pra Games Federação Pra Atletismo halawana seleção tirmai dit sucesso halakon zebra ho skor 2-1 ita hakat falba página da walu honia rubrica página bahasa tirmai página sia honia rubrica opinião no tirtang mai página
Sanulu hone rubrika geral ihan mamos informação bukida primeiro maka buat hoto beledun Presidente da República tirmai FM husu pesik ho MP acelera caso homicídio ho suicídio no tuir tamai poltran socializa lei código estrada iha IECC no ikusliu maka atribuição certificado RAI continualau dia kita haka falba página Sanulu Racing Ida hone rubrika continuação no ikusliu página Sanulu Racing Rua hone rubrika figura ihan bai figura nasional ida Elizabeth da Silva Andrade Elizabeth ihane nia fahene experiência ho nia lema ida kata buat hotu furak ihani nia tempo dia maluk sira bema hakarak hatene klean kuntiudu husi titul hirak ne bema ko hingami fosayona bela sesu iha jornal STL ida nema ka programa editorial bedisang ohin yang husi studio hau Zefa Parada hamuto ko ekipa nebe servisu hato brigada i lorong dia